sithi Hey, that must be what I'm going to do.
Ikhona ngempela. Ushembe bangwe ishumayelile kakhulu bantu beNkosi. Akangahluphe ushembe ngesikhathi sethu manazaretha. Ikhona bangwe. Uyabona nje ngapha ushembe emshwado wahluphe kakhulu babankulu. Abo ama-missionaries kwashembe awuvumelekile ukuba ushumayele sonke sabantu la. Bamthuka bethu nje imbuzi bazama show zonke izinto. Wasa somindoda yayingesibindi umlayo esidosingeke imali kusendoda yakhe. Wathanya yabona umuntu namadoda abantu namagwala ngizomlungu thatha ingela inkela phekani kwabankulu. Ngikhuluma ngani yangakithi eTransfit ngihamba ngitshengisa ithuna likabhamana namanje lapha eTransfit. Wakhupha waphela ungaka akho lutho. Kwatha ngithina ngake yonke. Kodwa kwamkhulu lokusetshenziswa phamba lezishele bonke bambuthi sindeni igazi ezophuzela igwala ubuso wavela sumba bamkhulu amnamula khona itshe lapha ngajikela fingeto wathi ushembe waphanda phansi ehlabathini manazaretha utheme phansi ushembe wathi umthombo manazaretha ngeke amanzi belazi baqala bathelephone ashobole lo muntu lapha ushembe afaka isandla wahlikela lapha weyengeza sasandla hlikela lapha ayisekhuluma amanzi akoza umntwana wenkosi lo mthombo khona manje wakho wamkhulu ngezi inqaba lapha amanzi ezondanithi Mama ngesanfilo sokutshela umthombo khona Zize mission angaweza lokho nakuzothola umlemizi wethu ushembe wafunga wethu ngilanga lelitshe wathi ngiyabona lelitshe ngizolunisa namhlanje ngizohlala esihlaka bawothala abantu bezobhubhiza ngizofunga ngekuphela ngibone ukuthi zona zakhe umoya ngithi lapha phambi kokuzengezi kunesihlaka esigonitshe sifungo sabankulu ungayenza njani noma phakathi lento batala nkosi yayini Ngaboso ndingashenga mashembe kumjwayele. Ngavoti lapha ngakuzovotela shembe nganazaretha. uNkulunkulu uzohleze ekhaya nomkakhe uxoxe indaba ejulile. Abe seduze bakho shembe nganazaretha. Amen. Manje angazi batala nkosi ukuthi yini esingayenza. Bathi behlangana labantu bemission bathi ngiyabona lo muntu yona into efanele senze kuyena. Yabona umuntu asimfike simdumaza vele bambamba ushembe bamgayitinzini. Kunenje la engihamba vamola bishop. Bamgayitinzini bathi sombona lemkhuba kuzowenza kanjani. Bamthatha ngafaka bathi wayihlala lokamayeni. Sembo. Zabani bothela phambana ngiyabona afana nomuntu nabantu. Wathi makushaya uthwala usemsuku manazaretha. Ngalesikhathi esivuka ngaso sithi Nkosi Baba. Zithuwe waqala izitha athi zonke ibo sakubata abaningi abaleka ahlale phansi. Anze
inkosi bayikubana ukuthi nango skipishene. Bathatha majabana ayisibophe wrong person. Shembe siyakhipha kulije. Ututshela usilethe wamkhulu hayi batabami ningamkhiphi phakathi kobusuku ngilindeni kusekuseni. Nikhona uyasho ukuthi bathabele ngaye ususizile vele kuyasho bazobhubha abantu. Wese wamkhulu wamkhulu aphuma neyiboshwa amaNazaretha wahamba walaphana ngaphandle ehlathini wafuka phansi sizana ngenkosi. Amen. Abantu wetha wabomshumilo wacisha ayiboni bamkhulu sephosije wathi abantu abami lenda kusekhulu wamsebenze wena basekhona amajanimana angifuni ushembe ithi wadabotha abahlala bambona lenda benitshe ngikhuluma namhlanje kukhona ithempele bezomshumana unene umshwadi lapha kithi ayiboni shembe wena lokuzwile ebucayi kodwa shembe asiphamele abantu lokusumbona ngoba lenzondo lokuqabana namanga ngana yonke le conflict of interest esibhedlela siphethe udaba lensila ehlupha abazali bethu abelehlupa abelehluphane endulo maNazaretha kodwa ngithi senani ithuba manje hamba nawe ufuna inyongo nje nani legazi hamba yogeza inkosi ngeze insila nesisila ukuze mase ngilapha esangweni sesibiza umnikazi wabantu abadala singeze nani insila ikhona maNazaretha Sebenarnya apa maNazaretha? Konde kwa emhlabeni samaNazaretha. Esithi ungalaleli ungenzi. Kakhulu ngikhuluma nani ngobaba. Ngoba ukufa kwemizi yamadoda nokufa kwemizi yobaba benu kulezi zandla zenu madoda. Ushemba asinikeza basisole thina. Kodwa uthi ushembe wena ndoda. Oyikwenza uNkulunkulu akunikeze inhliziyo yokufundisa. Iyiphi ndoda namhlanje ethi mayikade usakahle inyama. Beke nemali lapha. Mawusihlasa phansi ngaza abantu abami. Impilo nje uNkulunkulu uthanda ukuthi. Ngeke abantu abakosi ugijimele ukuthi ufuna ukuzokwenza idokotela belihle, kini kungekuhle. Uyabona nkosazana bazomfakaza abafundisi. Inkosazana mayihambela umyeni wayo, ihlala ukuze shintshe ukuthi belobomvu. Inkomelela manje ukuthi kuyisindoda yayo. Kodwa izinto sesibili, izokhala indoda namadolo ethuziwa. Ethi yaphuma, azashona. Yeah,
Niko abakhokeli babemsonto kaNazaretha. Bakhokeli ngiyabonga. Into enyenzayo. Nikubonele vintana nelashele. Nikhona kaNazaretha. Uyazi laba bayefela ngemali abakhokeli behlangana bebalanisa umuntu engenalutho. Namhlanje lezi vintana bayibonile abakhokeli awukazi ngokusana befundisi bemenyiwe. Ngifika komunyuzo hlatha inkulu inkomo eyindele. Ubazwa kwamnandi lakhaya. Sengiyabuza ubantu wenze umsebenzi. Kuyiqala njalo. Ngoba nami inkosana ufaka inyongo yenkomo ongazange uyithenga maNazaretha. Kuthi. Noma uthathe wena wazifaka inyongo kodwa kufanele. Umbizo yombisa lapha seyimpunduzo sathi ubaba labamkhulu mina nginamandla kodwa nami uthathe wethu ongenyulile. Wenza lokho kuphela wiba unyambuke ngoba izo kuqinisile wena wabagqoka inyongo zangithe qinisile themba uzoqintethe nodade wenu uzoboshwa ikhona kaNazaretha kodwa ngibona abakhokheli bakho balenkosi ngiyabona kwasokuhamba into ngethele lelapha amasiza kwakhona into bethe ihlali ibe imbini maNazaretha ithatha amala kubo wewe kade wena ningaphatheka ukhankana niyabona uNkulunkulu elisibusiso nje unobethatha nga-25% enganisa kodwa njengoba igciniwe uyabona ushaka ukuthi abazokathwele kanzima amabala samaningi azothethwa yini imizofuka ngani nikhona into bethethelele ngibona into eniyenzayo nangaphela ngakithi ngibonile uyabona wathi nje alokhetha amakhosana namadoda wamali inkulunkulu zikababa ngifuna wathi ngenhayi ngifaka amaphapheni ndize ekutheni nimi nje kulowabuza eswakhe kunyazi kasayima maNazaretha iphulpiti kodwa bahlangana intethelelo nomshumayeli uzuma kodwa labaphuma ingilingili igolide abantwana benkosi lento kade sibuka lapha abantwana benkosi eswazi shengu somobile khama maNazaretha muso ukhala udwala kwabashaqima usuyigolide phambi kwashela namhlanje asisabele shengu wathi lugqiyo lezokhosi khondasiwe uyikhuthela abantwana bakho ushebe kodwa uvele vele nesifasi phuma unesi phuma uthisha phuma udokotela angingilala ngithethe emngane moto ngifuna wena yini isinayo ngoba ngizolinda mhlawumbe impahla isihambile shona kacelo lethu uyivalele umlomo nje ukhuluma ney'ngane bafowethu ngilungiselele ufuna abe ngempilini hlangane ingane zakho zokulungisele kodwa umshado akungawenzi kodwa weekend weekend yabiza kofika insizwa ifuna abangabhodlela lapha nabovu kanti uma uvele ukhuluma nomkhokheli umshado wami uyangena walesithathu ntambama ngoba ngathatha vele kulesine nikhona kaNazaretha uyofika namathela wahona umshado ungene ntambama walesithathu avuke ekuseni umdada maNazaretha umkhokheli avuke ekuseni athi vuka naso khambisa athi mayithetha nje zifundise iy'manzi ebese esuma nami ushumayela usumile lapha nikhona kaNazaretha usuhleka kamnandi nezinto ezila phuma alazashuna nashuna namhla awe nakosi maNazaretha ushayina ukhujombe uyimanzi bakhe abantu besango sashintsha kanokanda ushadu ngelimanga usine alebesini ngamadoda besiwani lapha hayi amakhosana ashembayisote kanti awushadu ngelimanga nikhona kaNazaretha akufunakali makeza akufunakali ideko akufunakali lutho akufunakali umshumayeli nami uJesus athi uyabuza umthetho uyamthanda na athi aqede befika umkhokheli nikhona abantu benkosi abafaka ibande nikhona kaNazaretha athi yebo Kosima
Likhona Nazareth. Uyabona nje umhlabele ngomuntu wenkosi yehle intombi ekani khokho wamakhuzo wamntombi. Eyathi phethe ubushi ngene phakathi ehlathini kaNazareth. Yathi mayiphakathi ubushi ushayeke. Yayisimele izinto ngaphezulu kwalo intombi wazi mntana. Kuba abantu wenkosi mama phezulu ekhanda kanje. Yebo. Kosima. Kati
uTowankulu wena uthanda khona ufuna namantombazane wakho wabuka. Ikhona manje. Wesethi kasambe nawe nezimsebenzi uzuphendula into zakhe khona. Yona le ntombi bonsi yakho la uzeni into. Kanse uqala ngongena koNazaretha kulela zona kithi bantwana. Yalo thola le ntombi akaphuzwayo. Yashada especially. Usethi uBankulu namhlanje ngiyakuthuma madodana abe ushumayela lelazi. Amakhono manje semaningi uzomtshela. Bashumayela ngakhe. Basebezophelisa khona bafuna ukuthi kwakhe indawo esonta kuyo. Ukuze uBankulu ubombe isimo samapolo. Aphili igama lokusebongani ngoba wafunda lapho nakhona. Oh Jehova Nazaretha wasekuphushumayeli kwabamukhokheli lentombi akaphuzwayo bayazi bangakithi iswa phansi lento wazi umqebo wonke umuntu balaphezulu kaSayimani makumhlangathatha abantu kulanda ibhasi kulanda abantu ayayibaletha ifike ibondle kanti unkosikazi khona iphutha ezolenza yabona ke amadoda emakhaya sebenza begqobela ingodi ayikhonze lihlahla lento kazathi izokubona ukuthi mangifuna ukuthwala amanazareta ngwalethe hambe uyodayisa ngesaba ithwala wonke amanazareta azothanda yakhe likhulile kodwa ngomthola lento ngikhuluma kodwa ngikhuluma ngendlela ezila ngemanazareta kodwa lokho kwenza ngempela futhi sokushela amanazareta ngoba wathi usibusiso ithi inkosi kaNkulunkulu namhlanje wena ntombi usiyozala isizwe samanazareta ibonga inkosi lapha njengamadoda abantu benkosi bonke abantu bakhansazi zalo tata manje wakhona njengani abantu ekuzuqala ukuthi izifi benhlabathi ngoba uNkulunkulu wathi isibusiso bathi mhla esebahlanganiswa uNkulunkulu wesabe thathi wathi mazongethwala lelitshe la ehamba ngethwala lelitshe mangabe beshaka nentombi lakhe ekhaya bethatha isifungo wesethi ingane uyizala nozula ngumfana wazala ingane umfana umkhulu wami liyaziwala egcekeni hambise umvangeni wakho unjoba igama la unalo kuphela wesethi namhlanje wena uzokuthebela uzala ingane eziningi umkhulu ugala nomkhosana zamathatha manje ngoba shayishini lengane kwaba umdala wazala ulevel lengane umangi wazala 8 maka mntwana wabamadolo wawafa lethempele manazareti ngifusa abakhulu ngoba uNkulunkulu isifuseka sithela lokho ayithathala kanjani uManzo basebenza enkosini labo ekhaya basoka umntwana uNkulunkulu manje eshada iminyaka 8 ingane yatholakala nikhona namazati uyambuza inkosi la ngithi madoda ngeke ngiyithole ingane ngoba unawo uNazaretha wesidlo ikhona namazati bekusweleke ngale manje nginathoka nje bekuyinto ebeyigugu kakhulu kabi wabishima ufuna uNazaretha wesidlo bakuthungela wesekuya la usethi ngizomnikeza ingane ithola lengane othi umkakho bese izala uthi anoshaya legceke bese abantu bakhe sezosika ngaphambi kokusazi beyishaya ingane phansi kaNazaretha amen ithi shaya lesha wangathumela abantu basezulwini niyabona igceke lokhana ithi manje nganisizele alayithathi ibomba ndaningetheki imofe nginikeze igama la uDumba wafika uNazaretha wesidlo nangu lapha amaphela ukuqela nangu uNkulunkulu ukuqela wesebenza usowesehamba amaphela ukhulu wesebona lesemhle manazareta bazothatha ngekhanisa ngey'thosi aba ngiyaxoxa lento yathi mayisizalwa yazalwa lensizwa niyibonile ihambisa umfundisi welebandla yathi mayifika le nkosini ilalo khanya esekhona lo selisha uNkulunkulu asezulwini wayeselethe igama angikwazi ukuzwa ngale gama ikhona manazareta wayeselethe igama wanomkhangeleni wamnika leli gama wathi usazi baleli gama njengoba esemnikeze niyibonile neze ebusuku ngoba wathi umnyama kuthekuqa
uyasiza unkosikazi ulayitha iphefumulo uzonjani kodwa bathi uma ngabe sekubuya unkosikazi sengisuzele phansi babona igceke lonke likhanya la khanya ibheke baphuma abantu bahalalisa wathewele kwaqalaza kwaphuma yini ekhalisa wakhanya umuzi wonke osha phansi nani bathi bona abantu abafaka ethempeleni umzala nikhona Nazareth ufezeke isiprophet sokuthi inkosi ilanga ngiyantshontsha ngoba mhlawumbe ekhaya yathi inkosi ilanga lo muzi okhanya nikhona Nazareth nawe mhlawumbe ifika bakhanya nawe wena uzokhanya futhi nikhona Nazareth ihambele insizwa abantu abasibonini hambe siwumphiliso lesonto Nazareth itushaka ayikhumbuleko kodwa abantu benkosi ngizama ukuthi abantu benkosi basilapha uNkulunkulu necebo nathi sengihlala phansi leli nto kaNkulunkulu asimadumaza abantu benkosi asivuli inhliziyo zethu samangele uNkulunkulu kwala abantu ngoba isizwe abantu benkosi incebo elakhe ngevinje naNazareth ini ngevinje lezi zinto iNkulunkulu azomnika zona uzomnika zona kodwa yogeza nani yogeza insika la likhona Nazareth ngoba lo mdaba esezithina abantu benkosi uzokhipha noma usugubheka kathathu usugubhekane phambi kaNkulunkulu ushende ukubusisa sithi siyakhala sibuso zivindo udala ingakho lekha umthetho akuvumelekile Nazareth angagezile lempahla ngoba ingilosi mayifika imela phansi enyaweni mayifika iziphunga iyashipha indemongishingile noma usumdala usukhathi ngoshisha yakho isiza kuyona kodwa isilelela abantu ukuthi makufika abasezi bangenyanga nikhona Nazareth amen sikujulayo abantu benkosi sonke nakujulayo kodwa uNkulunkulu wathi asisize abantu benkosi asenze basigeze insika Nazareth ngoba inhliziyo iyashupha khona intombi ezazi izinto ezimbilizwana sengihlala phansi kodwa benkosi zizana izinto noma iphuma zemfuleni hamba ndawonye noma zokwenza hamba ndawonye kanti lapha endleleni zokufamiso la senombuka leliso nentombi niyazana ngibahlela nayo khona ngisho noma ngihambisana ukuthi ihlobo wamthatha umuntu oyedwa la isithandeka intombi baza bathandana bavumelana nabantu ngathi le ntombi le naye wathanda leliso hawusofanyana usayithathele le ndoda nalali ithanda uzokwenza njani wayesefuna amasu uyabona emhlabeni kukhona abangani ababi abafana nempukane mawaya khona basamnikeza ukusheva bonini khona abantu nje abadala akungathi moya bona bakunikeza icebo lokuthi lo msebenzi ungachithwa kanjani bafana nempukane ikhona namadaba nalento bese hambiseka abangani bami kunesolo ngithanda kakhulu manje sekomeni sibathi nambe ngithanda bathi bangana into encane kakhulu into encane kakhulu ikhona namadaba lento bazane esibalinde lapho sebevule mama bangena endlini lapho bakhona uJohn bashiwa abanyazi ukuthi umuzi ukuthi kukhona indle engabulala ikhona Nazareth basasala lelithi la sesithanda sami ahambe songena nelathini ukuze sehlale phakathi sithokozise ayona ngempela bahamba bangena ethini esicala abantu balalisiyo lapha zamajamani yafika thembu petrol yathi ngoba ngezokodwa umoya uphumula yathi thembu petrol esibuya yaphuthuma abantu benkosikhathi esinishaya mafika esikhathi sinjeso nqinqi leza langena nelapha icele zabantu ajabule labantu waqala wasuma bafunda umthandazo waza wafela kushoka sena lesena wathandaza ikhona mase thandaza basebenza hawu seqala indlela petrol ngena phezulu hawu sala sama yabona ma sibamba umthandazo nje nami izulu uNkulunkulu ngakithi
liyani izulu liyani zonke phezulu esikhiphumendisi lentokazi yayisilayishithi waqala thanda sami yazwana ukuthi umlilo usha wathi naye abantu babevela bayishisa nekhululeka washumlilo wadokosi wazisungeza ithini hayi uyamfana ukuthi nethini manje niyashisa wathi naye umlilo uyadlula umi ndaweni la shithi ngaphela baba umntwana ikhona intokosi mase leshile bakwakithi mabathabada namusa abantu bezaleni bathabada asikabada bevela kodwa sithi sakwazayo batabangizuse inyama yabantu bakhona tabada lesamba sobe wababa wafika amathamba hlangena shila nje yabophela kwase kufuna ubayawezela akazi kwakwisi wana ukuzibanyana lo unina maniphalisa manidla phela na hayi ukudla ngokuthanda hawufanele hamba lezingane wezulu hayi ngikhathele waqala wona phela umzimba kiyo wafiki kwanza tandaza wapuma bomba tandaza wazimtolunakazi wasi ayawasakhalesifike namanazikhaisefika manazileta amanazikha afundisiwe ma ulevula buka awakuthandazele ngambuza ukuthi nani thetha ishuthi nani yathi nani bezani nomali khona ithi wena ngoya ngile ngizwayiso njalo ngithi ngiyakuphawu njalo ngiyela vele usamba ngani wami awusamba lowashe yimthingu khali ngibeze ngasikho indlu bayibona washa ngwabulawa yini ngoba ngiphethe isikhwele sesola ngithanda lakhe elakhe thayina baningi bamenyile bayingcosana abakhethiwe Osemakhosi size kuwe lezizwe siphele imphalo usizo nohluphela noma abenkosi esobona Nkosi uduma nomningo sabantu phapha lomhlangano nakho sicela Nkosi kodwa shebe ebhula ngisale Nkosi susikhethe sikhethe nezizwe sifanele Nkosi ubangakho mana zathe ingcwele angehlele ngenzansi ngibuyisele ezwini Nkosi kusengizwini amen lithe izwila sisibini simase sibuyisele baba mshumayeli kuphekwa ohambo uyena ozosivalela ngengoma ka-129 Nkosi ayikusiso ukuphakama nomhlangano